Goed, as jy gereed die woord van die Here te ontvang vanmôre. Dit is die brood van die lewe en dit is saad. En ek bid regtig dat dit sal val op vrugbare grond en voorberei daar. En dat ons sal toelaat dat die Here met ons praat, met ons deel. So, aanvanklik wou ek aangaan om te gesels oor the awe of God, die vrees van die Here, baie belangrik is, waar volgens ons, of waar sonder ons nie heiligmaking kan deel word nie, en sonder heiligmaking gaan ons nie God sien nie. So die vrees van die Here is kern, en is iets wat ons nie kan mis nie, is nie iets wat ons kan oorkyk nie, is nie iets wat ons kan misleef nie. It is something that we need to focus on, something that we need to read about, we need to allow the Holy Spirit to reveal it to us. He is the spirit of the fear of the Lord. It's who He is. So we cannot have God just certain areas of Him, or certain, ek weet nie hoe om dit te verduidelik, ek het nie eens die regte woorde nie, maar ons kan nie net gedeeltes van God hê. He's an all or nothing God. En hoe meer ek aan daai woorde dink, He's an all or nothing God, the more I believe Him, the more it just makes sense. Gisterand weer, ons gesels oor dat die Here, wanneer ons die Here deel maak van ons lewens, because that's our mind, our problem with the way we think. We want to make God part of our lives. We want to give Him a part of our lives where He's an all or nothing God. He wants everything. Yes. His command is love the Lord with all your heart, all your mind, all your strength. Dit beteken met alles in ons. Hy het sy alles gegee. En ons het vir een of ander rede die idee dat ons maak die Here deel van ons lewe. Hy moet net deel wees. The one that fills everything in every way cannot be part of something. Amen. He is everything. Yes, amen. Everything. So, ek wil vanoggend gesels oor our mind battle. En ons gedagtes, waarmee ons sukkel, hoe ons dink, waar die vyand ons aanval. Ek en jy, our lives is about 60 to 70% of our habits. Dit is waaruit ons lewe bestaan, wat ons doen, en hoe ons dink. En die skrif is baie duidelik oor dat ons harte moet bewaar, want daaruit is die oorsprong van die lewe. En ons mind is nie net die brein gedeelte nie, maar ons hart, waarmee ons redeneer en waar ons emosies lê, hoe ons optree, wat maak het ons besluite neem, en optree dan. It is the origin of all our feelings. Our mind is where we live right now. We are where our mind is dit nie so nie? Samal maak 'n bietjie oor toe. Dink aan die lekkerste vakansie wat jy gehad het al ooit. Die strand met die golwe, of in die berge of in die bos. Dis waar jy nou is. Jou liggaam is dalk hier in die kerk, maar as jou mind daar so is, daar waar jou lekkerste vakansie ooit was, that's where you are right now. You can open your eyes, asseblief. Kom terug. Ek nie sien af. Ek grap vir my. Maar 'n lekker vakansie is 'n lekker vakansie. Hoe graag dit lyk. Maar our minds is so strong. Ek en jy het nodig om ons gedagtes te bewaar. Ons harte te bewaar. So our mind is also the origin of all our passions. It is where we choose what attitude I have. Dis waar ek kies en besluit vanoggend as ek in die bed uit opstaan, hoe ek voel, hoe ek gaan optree. Alles hang van dit af. En ja, daar gebeur dinge wat dit beïnvloed in 'n sekere sin, maar ek en jy is die een wat die keuse maak. Dis nie altyd 'n maklike keuse nie. Want eers my hand opsteek, dis nie altyd maklik nie. Soms is dit moeilik. Maar ons maak die keuse. Ons het nodig om die besluit te neem hoe ek gaan optree. Ja, As ek en jy lank genoeg op negatief fokus en op negatief dink, gaan ons baie binnekort sommer depressief voel. So as oor 'n klomp negatiewe goeders gesels, gaan ons sommer nou depressief wees. As dit is waar ek en jy fokus. Whatever I choose to let my mind meditate on, I will go there. Our mind is where we experience pleasure, our mind is where we experience pain. Our mind is extremely powerful. Yeah. And it's the reason why the Bible tells us to meditate on the Word of God.
So I want you to page with me to Proverbs 4. So ons 'n paar skriffies lees, en dan wil ek 'n gedeelte die aanhaal uit Konings uit, net as 'n bewys van wanneer ek en jy toelaat dat die vyand in ons gedagtes kom. Kom ons bly na Spreuke 4 vers 20. So again we read from the guy who was the slimste in all the world forever. As nog nooit so wyse ou wat geleef het so Salomo nie. God hom wysheid gegee en ek en jy kan leer by hom. En hy sê vers 20 van Hoofstuk 4, my son, be attentive to my words. God praat. Be attentive to my words, incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Dit beteken, hou dit voor jou. Keep them within your heart, for they are life to those who find them, and healing to all their flesh. Hoor ons wat hy sê so? It is even healing to our flesh. Dit beteken, daar lê genesing in die woorde van God. Daar lê genesing aan. Romeine 8 vers 5 en 6. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, they set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life, and it is peace. So set your mind. We need to make the decision, what am I going to do with my mind? Waar gaan ek fokus? 1 Petrus 5 vers 8. Be sober-minded, be watchful, be sober-minded. En dit is 'n interessante woord. To be sober means not to be drunk. As iemand dronk is, geen beheer nie. Sê dit om nonsens, doen dit om dom goeders, as ek net so kan uitdruk. So be sober-minded beteken struktureer, beteken in beheer, beteken gedissiplineer. Sober-minded. And watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Sê vir ons waar ek en jy moet fokus, ons gedagtes. Dis die nommer 1 plek waar die vyand ons aanval. Of jy sê die vyand kan nie gedagtes lees nie, hy kan nie. Maar hy skiet vuurige pyle, die Bybel leer ons. En dit is waar dit val in ons gedagtes as ons dit nie toelaat. As ons dit toelaat. Ek en jy het nodig om die helm van verlossing daagliks aan te trek. Ons het nodig om die skild van geloof daagliks op te neem. Saam met die gordel van waarheid, sodat wanneer die vyand kom met leuns, het ek en jy nodig om die waarheid te ken, dan kan ons vir hom sê, soos wat Jesus vir hom sê, daar staan geskryf. Ek en jy het die borswapen van geregtigheid nodig. Ons het nodig die skoene van bereid, om die evangelie, die goeie nuus te verkom, en die woord van God as swaar. Elke dag. Elke dag. So kan nie gaan sonder. What we think, we become. Proverbs 23 verse 7, as a man think, so easy. Hierdie skrif is bekend by ons as gemeente. Ons noem dit gereeld. As a man thinketh in his heart, so is he. En wat laat ek en jy toe in ons hart? Wat laat ons toe? Waar dink ons? Dink ons God se gedagtes oor ons? Dink ons sy drome oor ons? Dink ons die verlossing wat hy vir ons in die kruis betaal het? Dink ons die oorwinning wat hy reeds voorbetaal het? Ek en jy net in kan staan en loop. He paid the price. We have to make a decision to walk it. So whatever we see is pictured in our minds, things happen in our lives, and different people react differently to different things, and we hear things, and then there's pictures formed in our mind. Die Andre, skoolsussie sê altyd, sy's 'n prentjie mens. So, pas op hoe ek ding vir haar vertel, sy's 'n prentjie mens. Maar dis wat happens. Ek en jy vorm prentjies in ons gedagtes. Ons gaan daar, ons leef daar. En vanoggend tydens lofprysing en aanbidding was dit
was dit vir my 'n stryd om my gedagtes die hele tyd bymekaar te hou. Die hele tyd, Here help my. Dan wonder ek my gedagtes en ek moet dit terugbring. Wonder my gedagtes en ek moet dit terugbring. Want dis presies wat gebeur, dis hoe die vyand ons aanval. Dis hoe die vyand van ons tyd steel. Dis hoe die vyand steel van ons van die dat ons nie die teenwoordigheid van die Here kan geniet nie. Dis geen wonder dat hy ons so aanval. Dis dit wat die Here vir ons doen in sy teenwoordigheid. Hy wil van ons steel, wil van ons wegneem dit wat die Here vir ons kon doen. Maar dit bly my en jou keuse om ons dit gaan toelaat, ons dit nie gaan toelaat. We as Christians have peace beyond all understanding in tough situations because God is the one doing it through the Holy Spirit. Peace beyond all understanding. Dit wil sê, as ek en jy op die woord van God staan, as ons op sy woord bly staan, selfs al verstaan ons nie wat aangaan. En ek wil dit by sê, ons verstaan baie keer nie wat aangaan. Ons verstaan baie keer nie hoekom goed moet gebeur. Ons verstaan dit nie. Maar ons moet weet dat God het 'n plan. Ons moet weet God is en bly in beheer. He's always been in control. He will always be in control. It's who He is. He is the creator of the heavens and the earth. Ek en jy moet hom daardie beheer in ons lewe gee. En dan verstaan ons nie altyd nie. Ek en jy nodig om te submit. That's where the fear of the Lord comes in again. To understand that He is God. That He knows what He's doing. Even though we don't understand what's happening. Isaiah 26 verse 3 says, You will keep in perfect peace him whose mind is steadfast because he trusts in you. Perfect peace. Vrede wat alle verstand te boven gaat. It's amazing to know that as a man think it's so easy. And it's amazing how much people do not want to invest in their minds. It's amazing, even though this is the truth. This is the whole truth and nothing but the truth. Daar's soveel skrif, daar's soveel waarhede as ek begin lees. Dit is 'n bodemlose put van goud en van wysheid en van daar's net soveel. En ek en jy, die mensdom, ons laat dit maar. We don't invest in our minds. We don't train our minds the way we should. So that we can do what we should, when we should. We can easily spend on our desires and our needs, but not on our minds. And that's in terms of what we read, what we look at, music we listen to. It's important to make the right decision. What am I going to listen to? What am I going to allow through the gates of my soul, my eyes and my ears? Wat laat ek doen in my lewe? Because we're always listening to something. We're always listening, but am I listening to the right voice? And the voice of the Holy Spirit is the gentle whisper. It is the whisper behind all the other voices. That's His voice. En is baie keer moeilik om te onderskei. Want die vyand is 'n wolf wat 'n skaap leer, so hy vermom homself so hy sal stem na hom. Hy sal die stem van die Here probeer na hom. En dis hoekom dit soms moeilik is om die stem van die Here te mis. Maar Jesus sê, my skape ken my stem. Elia het toe hy gevlug het in die gedeelte waarna ons nou nog gaan kyk, het in die berg gaan staan en die Here het gesê, moet op die berg gaan staan by die opening en die wind het gekom, die storm en die vuur en al die goeders, maar in the gentle whisper was the presence of the Lord. The gentle whisper. So what are we listening to and who are we listening to? We need to get to learn to recognize the voice of the Holy Spirit. And it starts by reading the Word of God. That's how it starts.
So if we don't listen to the Lord, we listen to the devil by default. So dis hoekom ek en jy moet die keuse neem elke môre. Ek begin heel eers met die Here. Begin heel eers om sy stem te hoor. Heel eers by sy voete, om sy hart te hoor en saam met hom te sit. There is something that needs to excite us when we wake up. And we get to say, good morning, Jesus. Good morning, Heavenly Father. Thank you for another night. And thank you for the privilege to sit with your word and allow you to speak with me. Dis my hart in die oggend dat die God wat besig is om die hele heelal in sy hand te hou en seker te maak jy die seisoene draai wanneer dit moet en die winde en die see strome en die visies en die koraalriwe en daar's soveel detail. God wat besig is met al daai goeders. Steeds in die oggend wanneer ek by hom gaan sit. En hy kom sit. That's the God we serve. Hy sê dat wanneer ons tot hom nader, sal hy tot ons nader. Maak nie saak hoe besig hy is. Daar's niks wat die Here te besig kan hou, as wanneer ons by sy voete kom sit. He wants it more than what we want. He desires it so much. Hy wil so graag met ons praat, so graag in beheer wees. En 'n mooi beheer, ek bedoel nie kontrole nie. Hy wil so graag in beheer wees, so graag dat ons net oorgee. En sê, let go and let go. He wants to be in control. So we need to meditate on His word. We need to never stop investing in our minds by reading the word of God, studying the scriptures, allowing the Holy Spirit to speak with us and transform our minds. 2 Corinthians 4 verse 18 says, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. En dit klink soos 'n heeltemal weer spreek. Hoe kan ons oë vestig op iets wat ons nie kan sien nie? Maar God is gees en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. We have to be hungry to learn and then be willing to invest. If we really knew how much our life was dependent on our minds, then the priorities of how we invest and how we spend our money and time would change very quickly. Because if you invest in your mind, you invest in your life. I want to use a story from 1 Kings 19 just to illustrate this. Kom ons blaai na 1 Konings 19. Gedeelte wat ons almal ken, storie wat ons almal ken, verhaal. So net 'n voorafgaande voor hoofstuk 19. In hoofstuk 18 lees ons van Elia op die berg Karmel. En daar's droogte vir soveel jare al in die land. Is nie water nie. En die koning Agab kom aan en hy sien Elia en hy sê, is dit jy moeilikheidmaker van Israel? Hy sê nie ek wil die moeilikheid maak nie, is jy en jou vader wat die moeilikheid maak vir Israel. En hy sê vir hom, gaan al die 450 Baal profete en die 400 ander profete, wat ook afgode profete is, en ontmoet my op die berg. En daar gekom, ons ken die verhaal, hoe hulle die Baal profete self sny en roep, en as hy stand off, and how God answers by fire, licking up even the dust from the ground with the altar the altar that was built. En hulle skrik en hulle sien dat God is God. Dit was challenge, as Baal sal antwoord, dan is hy God, maar as God antwoord, is hy God, en hy moet dan dit. En Elia gee opdrag dat al die profete, die 450 en die 400 ander profete, moet doodgemaak word. En wat Agab doen, sy hardloop dadelik terug en na sy vrou toe, en hy gaan dra nuus aan en hy sê alles wat gebeur het. En dis waar ons nou is in hoofstuk
19 vers 1. Now Ahab told Jezebel everything Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, may the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like one of them. Elijah was afraid and he ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there, and while he himself went a day's journey to the desert, he came to a broom tree and he sat down under it and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life, I am no better than my ancestors. Then he lay down under the tree and fell asleep. So ek wonder as ek hierdie verhaal lees, hoe gebeur dit dat jy nou net God se hand in aksie sien? Jy sien hoe hy homself tentoonstel. Dis net amazing. Hierdie verhaal van wat gebeur het van Karmel af, even when they were done, Ahab was on his way to the city, and the power of the Lord came over Elijah, and he outran the king on his horse and his chariot. Die goed is wat Elia ervaar het, die krag van God wat hy gesien het, to get to this point, because of something that got pictured in his mind. He saw what happened with the prophet. He was there. Hy het instruksie gegee. 850 profete vermoor. Weer hulle afgebrande. Hy sien dit, hy's deel van dit. En sy sê net hierdie ding. Ek gaan met jou doen wat jy met hulle doen. En hy skrik. En hy hart. As gevolg van, because of a picture. What did he see? This woman just threatened him. He saw the picture in his mind. And he believed that. He believed the lie. And that got stuck in his mind. Because she said what happened to them is going to happen to him. En dis waarvoor hy bang was. He ran for his life. Ran for his life. You know what is one of the lies that he believed? Is that he was the only one there. He even told the prophets on the mountain, I'm the only one there. Maar hy was nie. Want God weet wat hy doen. God het vir hom uitgegaan. Daar's van hulle wat beskerm was, wat weggesteek was, en die Here weggesteek. He believed the lie. This woman was never even a threat. But he was running from this, not reality, from this what was pictured in his mind. He was running from a picture. I wonder how many of us are running from something in our heads that are there because of someone else's words, someone else's doing. We keep running from these things year after year, not from a reality necessarily, but from an idea or from a lie. Wat laat ek en jy toe? Glo ons die leuen van die vyand? We can say, ons kan oordeel met 'n oordeelshart dalk na Elia kyk en sê, Elia, jy het nou net al hierdie goeders gesien en hoe kom jy op hierdie punt van die hoogste hoog om God se heerlikheid te sien? Ek dink, hoe moet dit voel om te sien vuur kom in die hemel? Hoe moet dit voel om te sien hoe vuur klippe verteer? Die heerlikheid van die Here. Van die hoogste hoog tot die laagste laag. Depressief, in vrees hardloop. En sê, Here, ek het genoeg. Asseblief, ek wil doodgaan. Kom vat my lewe. Maak my dan dood voor sy lewe. Maar dit is moontlik om 'n rede, en ek haat hierdie uitdrukking, maar ons is net mens. Dit is gevolg van ons vlees. Dit is gevolg van ek en jy die Here nodig. Dis iets wat ons nooit moet vergeet nie. Ons is afhanklik van die Here. En as ek sê ons is maar net mense, is nie 'n verskoning waagter ons moet skuil. Maar dit is iets wat ons moet besef, dat God is God en ons is nie. Ja, amen. En al voel jy hoe sterk, al voel dit vir jou geestelik, is jy op die hoogste hoogtes, al voel dit vir jou, dat die wêreld kan maar kom, ek sal met Dawid sê, ek spring oor 'n muur en al my vyande kom.
Ek en jy pas op, want môre kan die prentjie baie anders lyk. Môre kan ek en jy onder daai selfde bos lê, soos Elia sê, Here, onthou. Ek kan nie. Ja, so. Because we need Jesus. Ek en jy het die Here nodig. Elke dag meer en meer. Tye word nie beter nie. Tye word meer boos. Ek en jy het die Here nodig. En ons het nodig om ons posisie te besef. En as ons begin gesels het oor hierdie fear of the Lord, is to understand where he is and understand our position. En yes, ons is in Christus. Yes, ons is geseën in hemelse plekke saam met hom. Maar jy moet besef dat ons hom nodig het. Dat ons niks sonder hom kan doen. Dis moontlik om vandag daar te wees en môre hier te wees. Maar wat moet ons doen? Every trial and every tribulation, every difficult season or difficult times, they're all designed to draw us to Jesus. So that we call on him. Ons het hom nodig. So what do we do with this picture that the enemy, these lies that the enemy tells us, these lies that creates fear? We need to cancel them. We need to war against them in the name of Jesus. We need to refute the lie because they are lies. Ek en jy moet kan onderskei tussen die leuen en die waarheid. Wat is die waarheid? Dit wat God sê. Ongeag wat die wêreld sê, ongeag wat die dokter sê, ongeag wat familie sê of wat vriende sê, it's what God says, not what some say. Amen. And what God says, I say. We need to stop believing the lie. We need to run from the lie. And that is the only way is by reading the scriptures, studying the scriptures, allowing the scripture to change us. Dis moontlik om die Bybel elke dag te lees en nog steeds gesonde te wees. Dis moontlik. This is not for information, it is for transformation. Dis wat die woord moet doen in my lewe. Dit moet ons verander. Daaroor het ons nodig om te lees en te doen. Daders te wees. Nie hoorders wat ons self betref. Net hoorders. Daders. So ons lees nie vir information, we read for transformation. Lord, change me. I need you, Lord. Please change me. Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests before God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your heart and your minds in Christ. Hallelujah. Most of the time, anxiety and worry is praying for something that never even happens. Elijah listened to God all his life. God se stem baie duidelik geken. En gehoorsaam, onverskrokke. Is dit hy wat nie hare gehad het nie? As ek geleer wat ook les was. Ja. Ek wou sê hy het nie bang op sy kop gehad. Maar hy was lees. Maar hy het die stem van God geken. Maar daar was 'n gedeelte, daar was iewerste waar hy toegelaat het om vir die stem van die Vader te luister. En dit het hierdie oor sy lewe gebring. So how is it possible for us? It's possible when we are tired. It's possible that we listen to the wrong voice. It's possible that the voice that speaks the loudest that we listen to. Ja, En ek wil dit so sê, whose voice do we feed? Whose voice do we feed? Whose voice is strong in our lives? Are we taking time to rest? Fokus ons op die Here, maak ons tyd vir hom. Doen ons wat hy vir ons sê. And I know there's a lot. If we start reading from Genesis to Revelation, all the things that we need to do, there's a lot. And it's impossible to grasp everything. Dis onmoontlik om alles te onthou wat ons moet doen, want daar's so baie.
Maar die Heilige Gees is die een wat ons leer. Is die een wat ons herinner van dag tot dag. Dit wat nodig is in elke situasie en in alle omstandighede lei hy ons. Maar waarna luister ons? Wie se stem luister ons? Wat kies ek en jy? Are we keeping God's company? Are we spending time with Him? Even his perception changed, Elijah's. Selfs sy persepsie het verander. Gedink is beter dat hy doodgaan. Is beter in die Here om kom haal dat hy maar klap op aarde. En ek dink ons almal het ons so gevoel. Ons almal het al gevoel, ja, ek kan nie. Dis nou genoeg. Tot hier toe. Maar ek en jy nodig om te weet dat God is in beheer. And it's not over till He says it's over. It's not over till He says it's over. And we need to know and understand that He says He will never leave us and He will never forsake us. Even though times are tough, even though it's difficult, He will never leave you. He will never forsake you. He's always just a breath away if we just call on His name. Jesus. 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 En hy hoor ons. Het is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy sê hy hoor wanneer ons bid, hoor hy ons. Ek is amper klaar. Dink kom ons eindig met Joshua 1. Laat ons blaai na Joshua 1. En ons eindig met die skrif. En hierdie gedeelte ook, waar die Here met Joshua gepraat het, na Moses dood is. Vers 5. God sê, "No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, I will be with you. I will never leave you, I will never forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Elijah was terrified. He was discouraged. He reached that point. And yes, sometimes we do reach that point. But we must know that the Lord says we must not get discouraged. We must not be terrified. Because He is strong and mighty, and He's able to do what He said He will. He's able to keep us from stumbling. Amen. The choice is ours. Whose voice are we going to listen to? How am I going to feed my mind? Am I going to listen to the Word of God? Am I going to study the Word of God? Am I going to allow my mind to be transformed or renewed by the Word of God? Ons maak tyd vir die Here ekstra. Ons maak meer tyd. Ons bestudeer sy woord meer. En ons maak seker dat ons ken die stem van die Heilige Gees. Amen. Ons lê die woord. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die goedheid en die guns, die almag. Here, dankie. Dankie dat U in beheer is. Here, al word ons moeg. Dankie dat U ons krag en ons sterkte is. Help ons ook U gefokus te hou. En soms gaan dit moeilik. Die wêreld waarin ons lewe is nie onbekend met hierdie goedes nie. Hy weet presies wat aangaan. En U is die een wat ons staande. U is die een wat ons lei in die volle waarheid. Help ons Here dat ons elke dag volle wapenrusting sal opneem, sodat ons kan staande bly in Jesus